Međunarodni jesenji sajam u Bečeju je osmišljen kao trodnevna svečanost u kojoj treba da uživaju i izlagači i posetioci. Ali ne samo i da uživaju, nego da ostvare mnogo poslovnih kontakata i da bude jedna korisna priča i za izlagače i za posetioce. Ono što je najbitnije u ovom momentu da imamo prijavljen veliki broj izlagača, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Od toga najveće uvoznike, distributere i dilere, poljomehanizacije, rezervnih delova, zatim firme koje se bavi zaštitom, semenima. Znači imamo osim Vajta kao generalnog sponzora, imamo zlatne sponzore PIK Bečej, koji kao domaćin podržava celu ovu manifestaciju, zatim Delta Agrar mehanizaciju, koja će se pojaviti na sajmu kao zlatni sponzor. Za svega stoje naši domaćini, znači Vojvodina Agrar udruženje, koje podržava celu manifestaciju, Soja Protein kao donator i neko ko takođe stoji iza ovog projekta, opština Bečej i opštinska uprava podržava celu priču i naravno da je svima stalo da ovaj sajam preraste u jedan tradicionalni međunarodni jesenji sajam poljoprivrede.